season magogona ni macokereirie. Yes. Mweri wana kinya haha riu ri. Is mid March. Ona andu na January ni magibanga maundu mauga atiriri. Ugikinya Easter ri. Ni tuko twakinyanĩria uhoro ũcio. So from April it's events galore. Na events gutirikenagia andu ta iria murathi haraihu kidogo. Na nitwarithia uhoro wa marũracio ma across the road. Ni magathiriro. Ruracio andu maramba kuroka mugunda na gwika mao ri. Yes. Nirwaga thiriru iyo nene. Ndwe ona enderio endia ni maruthagiriria makona enderio matire marebanga. Ona matire mararikia iruga. Yes. Baba muheida makomekata. Makoma marikia. Tonede magira thufuria. Ni hindi rureja. Rwaire rwatumanwo. Rureja rurahuthirwo rwathoni oya maroka. Riu ni ukoraga ri. He musemo uga atiriri. Latecomers eat bones. Yes. But that musemo ri ni ringanaga. Na the nature of latecomers. Not all latecomers eat bones. No, not all of them. Yes. Ni ukoraga ri event ya fagwe special event ya ekuma goku Kanairo. Ethie rugongo. Ni ri dynamics. Kwa andu the very good timekeepers. Na twanario horo wao. Ale wigwa tha ithatu mesubukia. Magetha kuria kuraire thambutha. Mera na bareno ya Naikuru to ni ri jamu muno weekend ri. Tukakura 10 ni ri atene. No ikoro we andu timekeepers good. We kore nao ni urituhagirwo muno. Kwendo matona kevi na kwe mambanagia nakio. Yes. Rucine rwatene biyo wakora thina cara ina kuota megirigiri. Yes. Okay, uria makurie kawangu wale tha cigana. There are those however ona wa metari ni umenya wega chances are me ukinya ugicokio ngalo. Yes. Na matiko ndwere kana tatu ukora ni gikundi. You know everyone knows their group. Ona ni umenya group ya muthoniri acio maiko mekura ihuri mega kira. Yes. Ukaigwa maori ati he mundu huriire muriithi. Muriithi tutiaritie Acio abai mutige kumahe handu mutika mahe ha kwaria no ngiona ona akenda hurite. Yes. Dari hakuhi. Yes. Kwa mahora mukaigwa tukite guka. Mukinyite ku tukite sana. Ndiraguria mukinyite ku. Ndu tuhena ngatwendi. Mwe haha exactly. Evara. Mundu ni ndari arahituka bambu cia haria Juja. Ndahitukite toro na ni hagire kajamu gaza ati. Muka mahura ni murahitia. Asa hora muthuri. Ora ni ngari ore kwitherukite twahorania. Typical. And those people have a way of make good. Yes. Moka casual. We baba makaira bypass. Makaba makaigiria ke. Kanyama. Yale me na atri. Kuria no mbichele. Na machahi na mistimo yangu. Kwani endo nguragira. Mazo kama mahauri. Marethio gikoe giaku. Giaku ya rugongo rwa gwitu. Yes. Makama makauga atiri. Asa mundu ino mwakatobo promote. Yarai kuria kawaina spirit. O ahe tukakimakia. Bako ya ditwa. Wakava wakauma main course. Mathi pa promotion. Samu. Yes. Samu akamenderia. Bako ya assortment. He mundu ko na record yao kiria mundu ahuthagira. Makoni atiriri. Ibe. Oi. Odozi waku arahuthira ki? Ona matimu maramwona fa. Neno ya mekabe. Murengera kire ya mekabe. Ile kowe. Kile ya aka kuguarana.
Alojo masiko moke te event specifically. Moka road trip. Na to matirigaga. Todo makona mabrado. TX 150. Yes. Nakawana bika mugakona mu viruda. Mu hybrid to ga munyiwire. Nagari eho etagwo Mark X na crown bus. Kwi samana no. Ruwe wa viru dali. Igetha fiti ni ri. Ni okoro na sound box ya JBL. That is his contribution. It is his claim to fame. Reagora jema hura iru thimo. Go ba abo maybe re. Abo naka ne hura thimo nyinge. Nyinge muno ine ginya na ngerie mukuru wake atuhurire. Alafu mucenjera huma thimo-ini yakwa oke no. Kare ke. Awe samu. Oi. Okay tane ke brother. Urenda tuguithie ngari riu. Ne tuingirete account ya Muranga. Well, that's telling you nothing. Darada go pin location. No. They have a way of playing with your psychology and managing your expectations. Your anger. Ya kura kara muthuri. Ara beto tigetira urage twitite blaza. Ugetira neki. Neki heke ke muthuri. We ka atiriri yako kwina ini yako mahe ange nyimbo. Agora mathundagia hau. Moka kindu 522. Partially intoxicated. Yes. Ukona mamba kuruga maharia. Meteire kuheo ititono niko ihuru. Na bako na mirembo yao ri. Yagera thutha wa hema ndwire. Matukane na andu. Never mind, they are very glaring. Skimpily dressed. Makona tamatu kana ado loko no, they look very different. Kora ndigo the hama-ini majia kwihugura. Ciana icio kwihumba ũguo. Na ndio no mareka TikTok challenge bagiriaga. Aya na maretwo matiike. Matire nao. Yesu tugathi na hau thutha andu hena utitunda riri akahurura makeyo ariwa makeithagia tugitwa gicagito high five sasa ni matigina mbere regwa gukuya sasa hai nyaje makinya kaigua andu aria tugwetagirira ni makinya ni undu wa mathaa ni kwihoya uri uraria handu-ini hao nitumanangiriire mugithia na mbere kuheo iti ni hagi urio uka barie kana karagia gakuä gatungu spokesman wa grupu akona thaa na mbete inya ici ndungu na karetha gatari moko karetha jacket. Yes. Aitanukaga gathiti yake geto atikana ka mundu uria umbukaga wau eto juice eto ona ba agucia juice. Thank you. Yes, I'm idea about the Oswa. Sorry, the glass, I don't know. I don't know you. May tell it to it's your brothers. If you forever brothers, then it way tap on your brothers. Why the cow pony and took to it forever brothers? We can't, Yana Joe. Could you wait on city confetti? I bypass it corner. It was a little kid.
Heo mwe witu utananyita direction wega. Twero gikoe tuige gikoe gitari ya guku. Gikoe kia rugora witu na giki ya Kandara. ya Kandara. Bebe uthi ya Kandara twaragia ku twero guciundu kuri. Rago na twate tabara meri. Tukirisa bana no na kurona gwa. Ya twirise urai ya uruhibega. Urai rugi. Ya sole ni tugutuge to kidogo ne kyo brai gwaro me. Rwari twa hani ni tukona ala along the way. Leo kudibure ne mushale te jaba. Ne jaba to ona kuria tukura go ne ni sai ma o mai tu. Ai jwale rugamba mrevi. No la se mani ya rasio lu. No la ma to mrevi. Ya exhaust pipe. Nani siale giroba. Niale ha kontina seitu siake. Siale giroba. Eu nego que era o que usa Flefa Brothers okay. Ai, que coisa batia oca. Legio. Já. Sana ba oye mo na le tukura no mo witu mo ini. Kana yona ke o ka vege. Ne je mo timenya ga vege no a groove no. Diga vege. Oka. Yes, very bad. Makare yaro boy. They take over the Nekirori Gathaiya tiga kinwa keinge. Makaba magase ajamura kiraundi. Kiraundi kishaga gitagie kahuraro. Wewe to thuri to tungutwe na mbia. Twikirete rofa. Na ne makugereire kwa. Wagwa Twina ginya Saki Junior no we tugo kuzi mulu da kora go. Oh, Samantha. Na ndo jo to dwa mada. Ni mutiona to tiri adolu. Ni mutiona. Ni wosere to sele ido. Wosere kidogo no tu sawa. Etoge aina. Tu ina ga, tu bolu turinga. Ni twage uka na masoka maku de kado. Ale pe ko lutete bi harabe ini. Aturoro jo atura ena cousins ya kayire mahala. Makwa meiro na gedambo. Na todo idwe pasika eto ti adomira le tuata ago domira la marakata. Mama. Ne try so kadire tu a heoro so ne ja ho na ja lo helonge. Tura tu kana la istuna iria sai stoko to ki afegi eno ne slip eno ne gwada MC wa o confirm yes oka o MC la manadu eduasio Fora fa plaza ane mamu keni ane no kwada mo ka kaige bazo kani igi thank you. The market to get a 1.4 million. The Maria is a game way 1.4. On a cathedral, we can't miss you. Only Kalamukani Nicola Trautia was so candidate. Ni hida tutareke tata. Nimraka manya tura hero was the 2 weeks. 2 weeks. Netu vagaga. Na to tie te goka. Netu go kona le go tari uru to the yaga. Hey, adwaleo the meko tete makari ganira. Adozi mara kile mweke event mure yeki moke mamokune. Na le dona mutu gatiri watu tugataga lele atwale skuru kiago dho. Na nodwa okamaiko. Maiko ne wenda ya maguru magari metago road cruiser. Na ni agunyira gari ya mutu gatiri maguru le role me. Neuga ne akometuma mana na spare. Na mutu gatiri no atu rete
Nurenda ite ciana thari murakire. Nitugukune uka Karaoke the fabricators na niyo hezo contract ni county ya Migori. Wothe desk night cia thukuru. Yauge. Lego malaisi magana meli. Wakawiro nginya ngemi. Yes. Nginya nyake nyosi kono gate ikarauka. Ene maide rore bore gai advaje. Ya. Marito maune maria reu mapikirwo, you know, hand picked. Yes. Akale Gatama ikaraga in his good old days. Ni ndikwira oge akwimenyerera wega nini ne wakuri. Wakura ugaga ndari. Hedere ndari. Rere ndari. Yes. Njenje impicho bunda mura iroka gwa kunjigirira moko. Ni ege athenda heagirwo ku. Wakwa. Mbicho bwoyo moko noyo ukurite witagwo kiengeire. Moka na karango wahua. Ndio Bishop Emeritus. Ndio Bishop Emeritus kiengeire. Ega thungu. Mena munene wa kidao sisi ona ke no alorete ori tai wete onjoro ge James ri. That is what happens when you don't pride yourself, you live in your good old days. Gatama is that kind of person. And guess what it is? I think it's still operational, but not very active. Although it is, back in the days, Kerio Valley Development Authority. Oh, KVDA. Yes. The last time I heard of KVDA, yes, I think in here they are Arol and Kimware. The scandal. I'm going to keep lefty. Keep lefty amoro. Yes. They want the kids to go KVDA. Kerio Valley Development Authority. Yes. You know, every time when you go down, you have to have lamentations and you apportion your historical blames. To someone or somewhere. Yes. Now we are near Kondo Koda Buti video no capira. Ito niazo kiriage futu along the way. Oh, ne mamuti kidiria ira. No jokanga hole aro hemondo no kume ya mabuti ri. Matiathere kirie eno. Matia nini na miaka iri. Na mazone ati okay. Gabute. Mationi ya kanyo ni wangethe. Mwani yengethe ki? We mwene. Na makehingo ni mwadhitango. In person, kwanja kule umuhora yosoro kule yongo. Kapengulia. He is happy that nature served him justice. No, he is happy that, well, not justice, revenge. It was served cold. But even in his margins, ni akira goguo, akenderia ndugu ya tondu back in his good old days, he was quite traveled. Yes. Na umuthi uyu ri, ni aruta wira o riria ahota. Ni enjaga ng'ondu. Oh, keep lefty. Ni ng'ondu icio merino. No cia kurirwo muno niguo what do you call this? Niguo ya. The farm. Ni cienjagwo. Ni cienjagwo. Riu ni akoragwo expert. Ndwe ng'ondu ukimienja ri, umiikaragia thi ta mwana. Ndienjagwo irugamite na maguru mothe. Umioyaga, ukaminyita maguru ma mbere, irorete na kuri urorete, ukamitinikia. Yes. Nigetha umienje. Ndingithi kundu, tondu hana yaikara thi ta mundu. Yes. Ukamenya. Akarekia geki parangoto. Ani hana afane ejwo oguo. Muno. Baya ni hana maitho ta mathundia. Na mwiri ukanyiha. Ani ciamba kuhingiro ikoragwo niki? Ni heho. Yes. Riu his only claim to fame. Ni mbica huriwe kuria Tanganyika. Tanzania. Oh, hende warutaga wa KVDA. Yes. Ni athiete kundu kou. No muthi no endagia guoya na mbica tondu aciarite ta frame gwake. Frame cigathi na raini gwake. Mugeni oka no muhaka murutire. Kamwira.
nä mwä ra nyä må tirä mwona mbeca na maitho nä ramwä ra niä ndathire Tanganyika ndä rä a kwarä indo rä rä a ciringi ya Kenya tahekaga kau ĩcahekaga ũhoro na yarĩ bariũ ũyũ nä ahetwo hå rä two mbica rä u anyitä te mbeca cia kũu ndacihoranä ria harä a Tarakia rä kanana manga rĩ mbeca iria ndaneagwo no imå rä he inyuothe må thame gå watarä må rwainwo nä mumo no å thamire na tiga ndabutithirio nĩ ũndũ rĩrĩ niona nä nderagä rwo mawä ra Tanzania ä yo ndå rä rä ikionanie nä thire må no na nä ndamenyire wega nä må teti å mwe warä gatå wendaga kå hangä ra kä andũ ao gä kä onwo nä niä må hå nĩ niĩ mũhũthũ nona kå rä o ro å guo niä nä ndacokanä rie ndå njega tondå nä å kuona mbica ici ä no haha rä ici ndarä nacio nä ciringi milioni 4 cia Tanganyika we ndä wahutia milioni have never seen that niĩ ndanyitaga milioni ũguo gũkũ milioni na gũkũ milioni gũkũ milioni ke å ragä thaka niä ndagä cenjanagia mbeca ngaheo kondo manjä taga mbambua Kenya nĩ ũrĩa arĩ na ciringi na kũu gwĩtwo mbambu matiĩ andũ othe metagwo ũguo kũu niĩ ndahanaga rondi mbambua Kenya niĩ kũu rĩtwa rĩakwo kũu na rĩa kĩhĩka wa Kĩmani ciatũranaga atĩa ndakinyaga kũu mĩrembo ya bweri magetwo Zanzibar yes mafurahishe bambu mbica ĩno ona nĩ ta mĩcurũrie mbiru ĩyo ũrona yandĩkĩtwo mbia cigana ici gama wega au thĩ nĩ 258 nĩcio twanyua ũtukũ ũmwe twanyua njohi yetagwo Kilimanjaro ya kũu nĩ ndarangaga ithandũkũ ngakĩithia na ngarokera yathũra o gũtĩrĩrio nao ndarĩ Dar es Salaam niĩ ndona ũyũ nũ ndorore wega mbica ici rĩ ndorore wega mũno ũyũ nĩ Mwinyi woya ina nginya na maraisi ndio niĩ ke wagĩthaka naniĩ niĩ tiga nĩ ndũrĩrĩ rĩ gũkũ mũngĩgĩra ũteithio kwao wakwa wa Gatama na nĩ atũirie noti ya ngiri ya kũu yes well this day ngiri kũu ndĩrĩ ũndũ yugĩte no nĩ aigĩte souvenir yes ĩno rĩngĩ ona ũngĩnũma ĩgĩkũnera ĩno ũrona ndaheirwo nĩ mũstahiki mea wa Arusha ĩno kwani ona twarĩ wamĩona handũ ĩno nĩ ĩrĩkũ ndikũmĩmenya Arusha mjini nĩ tayo Gathaithi ndio charge matingĩmona ndakoretwo ndatwara Emari town choir manyitane na Arusha mjini ĩno nayo rĩ ikwenda kwanĩrĩra ina ngo iwahota kũigua rehe ũhoro ũyũ nĩ mũmbunge wa kũu arĩ mũmbunge ĩtwarĩ kaũndũ mwambĩte thweri inatiga nĩ hanini rĩ kũu nĩ ingĩekirwo ba awa nyuembe nĩ njenja wa mĩhĩrĩgo ndĩrakwĩra tiga nĩ ndũrĩrĩ icio cianjĩkire ũguo rĩ ona ngĩũka gũbutwo rĩ nĩ ndakoretwo ndekirwo thabarĩ-inĩ ya gũthiĩ Misiri rĩu ingĩakuonia rĩu kũu ngĩrĩa regeca na njiarwa cia Firaũni
Nĩ akaitahĩthĩirio mũno. Niĩ ngĩrakuonia mbica ya Moabi gũkũ. Na mũcara. Na Yasser Arafat. Never know it all could do. Either thought about imagination. Everyone has their imagination limit. Yes. Hey, those stretch. Don't imagine makeria make. Mahau. Tell whether you cannot do get a message about submarine because your imagination will not get there. No, it's your Alexa 570. Yes. Imagination yaku no ekinye hau. Range Rover Velar and maybe a helicopter. Yes. No, the whole a private jet. Modu mau ne makere. Ne makere. Luo modu ka limit ka imagination. Na le mwene weta go hard. Especially we murogo. And when you are young it even hit harder. Okay, to hard to look bash you. When a makuzo maku. Makoro kanairo. Yes. Weri. We modu ro gori. Ni akona guo cia guthie ki. Cia guthie handu. Titago kuharuka anything. Rugo muno ni akona ona nwira guo. Ino ne guo ngethie ki. Ngethie handu. Cia kumithura mugunda. Ne kule guo cia kumagara. Yes. And never mind. I don't have to go specific. They just live with hope that they shall one day go somewhere. Okay, yo ne guo ngigutwara ha handu. Yes. No na ne specifically we banga guo ciaku ni ubanga cia mileage nene na low volume. Low volume clothes. Na hey gire cia gutwikanganagia ku. Riu ni wetagwo kundu bash. So kaigwa riu makuso maku. Ni merete ma vibe maku muno. No andu rogo na tu vibe. Yes. Yo rogo na tu vibe. Abre tu le kana tu unique. Tu ale heka flavor. Wewe tofauti kidogo. Yes. Na ndu ana wa ugu kana iro ri especially kana ugu rogo ri ya ka keido ni mona we funny umetero ugu to story twako. And you come in handy. They find you like a contortionist or an acrobat. Contortionist ri ni andu are oya akuguru akuigira ha kiande akenyogoda akaharukania moko guo na rimwe ne maiguithagia mundu thithimu. Eu ni mona wira to character tu na ne tu manogoraga. They find you animate. Ani mona ta marero era cartoon. Oluga ka cartoon ka mundu mo in 3D. Gata marona gathenema karia ni ona kiria gituma twende gathenema kau ni kuona twi mbere ya andu acio. Karia ta gods must be crazy. Kagahu. Ngalia sufa. Na Uno to basta icio. One. Ni waba kuona we very weird. Tado ni uyoka na farm produce. Ni ukora report uhurite na mucie na ni ngathi gwatata ni ndiretirwo muthenya muna Brandon ri ni aranjire mena bathi ni andumeire ki invite ni andumeire invite na fair mami mona ke akauga atiri aiko ni uguthie kwa mwari wa maitu ucio ri ndungithiurungie. Yes. Na konia kadafu. Yes. Gasien. Ano gakonia gatio hekaga kena kigwa. Kigwa no mwaka githundie. Joke Gathaiya wega haha iguru. Yes. Gaikio occupy iguru. Yes.
na kandi kwori to just in case call ile ki on transit. Mewa thia very up market bash. Wewe kija kundu ku. Wakona bash ni aji? Ni ajirie. Yes. Tikwamba kuheana instructions ilio heirwo muci. Wero ici ni cia muci uyu. Ici ni cigatwaro. Yo gagithundia na gakonia gaku. Ukaheana instructions cia riri. Tata nduma icio ni maita meri. Hesi yaku. Na tata guongi ukoragwo ngongu. Mami augie ni muona na ngaga. Iria ni ria guku tore tingihikara. Tata wanjiro igua ni ndiroka. Yaugie ni athirikanire ni wetitie thukuma cia kuhanda. Ugakimũnengera ciĩ na mũgoto. Athire wingire bash. Yes. Wetereirwo cerebu wa rugongo. Yes. Nyagatogo massive. Weri uthire haria ubanga nguo ciaku toti wardrobe. Ni he wardrobe ya rugongo uko undu ni thiro wikato ni kinene ugakiroria na guku. Eno wardrobe yaku. Yes. Ni uthire mwena wa nguo ici cia low volume. Wewe uthathuti iria kara ya igoti ikorwo ĩ iguru. Ibungo icio. Ibungo ithano. Na igoti rĩu gĩtiko mondo cia ya iguru no ya gwĩkĩra kanyamu karĩa kagemagia. Mondo no ici cia kĩ? Ya muhuro. Rĩu no onekana wĩ very plain. Na uci nĩ ũndũ wa mawĩra ma rũgongo he mwĩrĩ ningĩ ũtangĩgĩa. Ekĩrĩte yo na mũbuto wĩna ma pleats. Na ndimenya andu marithia ko fashion eho rugongo mundu ekira igoti ria thuti na ndekirite tairi. Yes. Shati ya kola ya shati ri. Yes. Akamekira iguru. You don't look very bright. Ndimenya no okire na kaundu kau. Hende na mũbuto wĩna tanapu. Na kabuja ka rũrigi. Ai thiĩ bash. Ũkĩrwo. Shege gosh. Au kuambia kuna theme. Ate thimu. Theme. Thimu ya andũ. Kuria andũ magwĩkĩraga gũkũ. Irare all white. Andũ marare mekire nguo cia white theri. Kamũgũrũ kaga. Kuria nguo cia white. Nguo cia white ingĩruta kũniĩ. Nyagatogu. Acha tũrecirĩrĩria nĩ ũreritwo. It was a theme ya all white. Nginya mũbuto. Na nuona wewe kwanja wikirite thuti ya black seriously chei. You know, confuse mundu wa rugongo. All white. Kwanja mũbuto. Mũndũrũme. Warora ko uri. Okora ne mahome mako uri. Mayoyo. Wazing. Men are all white, make it a mashati, my white ma Versace. Yes. A sneakers ya white itahana sisi ya ragathi. Na matika ile gete oria wewe ikaragira. Aikariria metha karaga ke. Okay, it's okay, just come in. It's okay, we'll just. Weka fujaga kukuora ni wira. Okay, we just ingia tu nayo. Okay, ingira. Ndio wambire wandario nguo ya ndure ini theme. Andothe ni a white. Riwe wikarite hau ri. Ohana ata
Tai mundu le wako higurira andu ngiti moka. Guys, this is Gathombe. This is Gathombe, is my kuzo from Shao. You remember this guy? A guy chapiana like a good story, manze. Hey, Gathombe manze, we missed you, bana. You're still in Nyagatogs. We are still there. Your claim to fame ro ogole ore gumono to ni hora keyboard. No abo kali gore theme ya white. Ando ya no makoro me their proper frames of mind. Wecia no umenya gatuna nguo cia white. Okay, ngija kanairo. Na neuma na gakonia. Na we bathire kuiga kauna ke ga kianda. Yes. Otuika ni Nairobi matuka-ini. Nginya kirere cua. Waitonga cia rugongo rwa kwanyu. Uyu ari ukasikia kwa kwira atiriri. Gathombe. Gathombe. Gathombe toka kidogo. Gathombe. Okay, your look, it's okay. Don't worry about the look, eh? But you know something. You'll have to get rid of the tie. Na tai wa te kudoge tu. Na tinda ihu. Wala mundu ngita weka door to door evangelist. Wala mundu ngita door to door evangelizing. Ewe, wachoka uchoka raini. Wakundio kiria maranyua. Wago thiki. Rio tinda aku ugithaitha DJ. Aku to marinda. Play to Malinda by Kanakalusi. It is the one eating now. Baby, come down. Come down. Era madhuti maku kouru. Amodo mini. Material auro nero guo. Wana wind sock. You see, on there were levels of dynasties. Well, by today's standards, Tonga. No, Korea do work or I guess I should only a man go, listen as your curves. Tonga. Yes. Rugano na that level. Yeah, exactly. I should go Kira to Kirato back in the days when we were you know, no Tonga. Nanikira at the Tikodo are the. You get my point. Tikiumia te wathi kanitha. Yes. Donato mo broti rogo. Donathi na ithere. Ndurathi itherero. Yes. Kundu raingira ngari. Na ati utinda na iratu. You were considered a dynasty. Yes. Ati guko breakfast ya nyure. Tipata potea. Aye, na rogo masuko matu kurare. Breakfast dear breakfast. Actually, what people used to call breakfast. Yes. Yes, just that. And of course, that was dependent on the gestation of your cow. Yeah, you kiari. Oh, yeah, you cannot was you semi-translucent. So, yeah, kwandika na leo, mutiakia de kali ige. Afana. Because it will transform into what? It's a cost. Into money. Yes. Ni mwandike 15 igere. Dotia ige mandika te chupa igukinya igere. Ah, bana, it's lita igere. Yeni. Umenyere umwandike 15 icho igere. Niyo etagwo chupa emwe. Yes. Na gutire mucie toke kurota garukenge. Rukenge rwo consume 50%.
of the precious commodity. Yes. That is milk. Muona kwa jaribu kamito kama na kiri iguru na iria. Oh, you're lucky. No, things were tough. When Messi wakoraga riu ati kure mandikite iria ri, you see there was like a shed. Messi riu ya yoikaine ukoro ndihiukagia iria ati ni one time. Mani anduru mena ng'ombe ciganona. Ti anduru a ng'ombe mwe. Ti monopoly. It's not one home, one cow. So they had a shed to avoid the water. Go kiria muraga no cio muingiri. They had a shed ha rugiri-ini. Yeah, okay. Yes. Yeah. Riu omuro ni amenya cuba yake. He moya garita ithatu. Kafuyo kaerian. Duacho. Garita ithatu. Ithatu. Yes. Kamwena mwako. Kamwena geli. Kakwewira. Kamwena wira kwanyu. Lita ithatu daily. Moya lita ithatu daily. Na iwe wakora ukanyu ni urakamenya. Tobo higana mucakwe. Yes. Kanyu gati akoma iyo. Toga community ite. Ere ite ka. Mukiona musajia kamusakwe kau ne gakurire riu. Paja kweho no wake no kuete iria tondu yako ri ihiu karikiao wikirite njegeke. Yes. Similarly uguo noguo uwezo ariri miumagarire kumigemia wakoragwo otaunu wakora kwira kindu gitagwo you know talent was just talent. Na talent no ni iruagirira. Yes. Mwebia kana mutari. Yes. Ndu wakora rimwe kuna inter schools ni wachagurwo ni muguthie tobe. Muguthie mathako ma sono. Kana ma district. Ma sono maita maingi ni kuringa. Mau ne ruti 11. Riu iyo gugituika he undu rathio nyaka hurari. Katale muri. No, you walk. Yes, it's just over yonder. Riu ni wakora ni kurathio inter school activity. Riu hau no amenya ni kuri dynasty na ni kuri common man. Mwananishi wa kawaida. Wajiko dhuraku. You see, the very few dynasties back then maheo bia vari matiahegaga irio. Ihe kwina inter school ciana iria mari no hotire. Muthenya ucio wathia ta ndithi casual urungi uguo ukaigua ni heirwo kuburi kina ciringi mondo ya go sustain kuburi na kuburi kwende ya gura indo nyingi we kuburi ni kingori kiria gia kona kingori kiria tene gia kona. Yes. No kuburi ukuri hone we no tigie riu mwathio koro muthie sekiriraini no wokaga merchant. Yes. Nigoka edia indo ngurani. Yes. Muno ni indo ni edibles. Yes. Of course it's edibles because not many pupils or students would buy souvenirs. Ni vitu vya kukula. Okay, there was someone biz. My hope that is your corner agura ifuku. Ndauko. You stabu. Ajifanya msasi. Najifanya you are an author. Hiyo ni kazi ya msasi. Riu ona leo tota dynasty tu. Wakinya the lunch break, activities here break. Adjudicators makaga will be back at 2:30. Please be back and seated in the hall by 2:30. Mwathi hari akiwanja kuna dynasty iguriruo musofta. Digo si amor ni es softa. No, akwa tamiyui. Musofta wa kweta o coco pie. Ano kwa le Coca-Cola ya softa tali Coca-Cola. Ni softa wa gura gemwe. Okamudu okay. Ya ina ofa ya bogo. Bogo ni buy one get one. Wana mudene station yana iguriro softa kaheo keki ria shore to mudo nyite chef kana mukonye muraihu mwega
aikaraga kaneo soda riu wengi. Yes. Weri rugongo rwa kwanyu ri kiugo mbia ri mbia kuu ni uthoni actually ni waikaraga kwanyu ukarerwo gakinya class kid 5 utari wona physical money ni uria ihithagwo ona riria ciekuo Ego kei. Nuko madaina se wathia wakora ndiro iguru haigireirwo mbia. Ati hena makoini. Ati mena ihu ari ho rito money plant tenere mijirio macini. Kwanyu ri mbia. Beca. O sire ara thanire. Ona wari o mo survive ga ono huo. Tona thoguo ndako wareti you rarely see him transacting money. But he doesn't. Usiana ciata inastikiria mekonye kuuri we wacoka ha ni ugutumetwo okay ni ugutumetwo rigu we utumirwo rigu the old school way and 90% 98% of the times kirio kuwete ri kiumete tiri-ini wa mwiri. There's nothing outsourced. Ni maciaro ma mugunda maciaro ma thumu wa ng'ombe ukuroketwo tene tondu uraumagara wakohorwo mitungo na yacuca ngo iganire lunch box na pakiro gacumbi mwena tere murathie mathako ma district Murang'a kana muno ni akuharurukite. What do you call that kapanga gakurima gaciri kwenjwo ngwaci cigano ciaringithio mwaki na andu manjihuru wega ni andu manjihuru ciaheagwo thoguo umwe ucio ni wahea privilege ya kugia nduma ki nduma njihuru nduma ihana uria cioragwo ibuku-ini ina waste nduma size 80 nduma ina figa na iguru hana njung'wa ordinary ni nduma ingi umire cio yaheagwo thoguo no tondu ni wathi kurugamirira kioneki you are an ambassador of the family and clan. Yes. Na cio nake toni areretwo ni uragithie ku represent muhiriga mathako-ini ri ni arakugagatiirie iria na ukugagatiria ni gwakamwo rigatigwo deliberately riume mara agiro gacuba ero ni dessert riume cuba-ini wa tiritopu wathia ugetha karugiri handu hena keruru away from human away from many eyes. Yes. And encroachment. No he kindu ngiari riu dynasty mari ya mbere ya andu because they would feel proud taking that junk. Not a worry. Tondu you look like a scavenger. Nwethe keruru handu secluded. You can convince him that that is very special treatment by your standards. Ate kwanyu kwiimitwo iria manyu turugi wagaterio ki wagaterio iria murathi mathako ma district akiamba ukarwa na mutungo karwa na sirio andu makitu kau marona kaendo spam ha turia tuko gapa
wacoka rĩu ũkoya ngwacĩ nĩ cigwatũranĩtio merĩ ũguo getha nĩ ũndũ wa presentation we ndũramaindi kana nĩ hehu ũkanĩa wega gwacoka rĩu ũkarĩkĩrĩria na ndica iria rĩake rĩakũgatio na tondũ kwanyu naguo nĩ kũrakĩrĩa kĩmera kĩa maembe rĩ nĩ ũrakuĩte matatũ ma njamba ũretĩkĩrio ũtue gwa gathũita tondũ kwanyu gũtirĩ mũtĩ ũcio lo and behold ugacoka we reinvigorated yes na watu wathio cross country ne beri urobura ndora uma thithino na ne mweri wa mworia nyoni urathio gitogaga no pejurire ale mworia nyoni mweri wa hoke nene aya lakini sasa ni sisi sasa hawa